Ko te reihi rima te kauma rima tēnei. This is another final for te takere. We have a red flag. Green. Waka. Under 16 girls W1 te takere final. We have Kaya, Mahinarangi, Ella, Michaela, Ava, Manoia Rose, Tamina, Maya, Halia, Takara Rane, Williamina, me Stevie Lee, ka te ara tua ngahuru mārua. Te whrehe hoki o ngā waka e te whānau. I think that Manoia Rose, Ike Tone from Mount Maunganui College, I think that's her leading the pack right now as she's coming down the race course. Beautiful waka. But I think her mete on her outside's hounding her down. It's still Manoia's race, whānau. But these girls are pushing her. Oh, they're not going to make it easy e te whānau. Kia mōhio mai he whiringa toa tēnei. Oh, ko te ara tua ono pēr. Ka tuatahi. Oi, Manoia Rose. Our champ for the under 16 girls W1 250 metres te takere final, lane 6, Manoia Rose Eketone. I'd say lane 5 had the best start out of the pack, I reckon. Ava Rakina. Or Kiri High School ia. Look at these flash waka. Anei ngā whakaputanga mo te reihi. Rima te kaumārima, tuatahi, Manoia Rose, tuarua, Tāmina, tuatoru, Eva Rakena, i te ara tuarima.